والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كتولي بسم الله جماعة ومبك جولي الرجاء ومبهدئتاد إماندار إنكياسي كتولي بسم الله مبه انتري الله سبحانه وتعالى يو درسو جوانا دي ودي النفر انفو waawen enen kadi wurnutude goɗɗum e nder piiji haanaɗe wurniteede ni. Hannde kadi hiɗen yewtude fi sahabajo e nder sahabaɓe nulaaɗo ɓe sallllahu alayhi wa sallam. Tuma yewteten fi maɓɓe kala ko taŋƴina fi bani adama haray no waawi arde. Woɓɓe ko telemma tinnaare maɓɓe nden ka jawdi, woɓɓe tinnaare maɓɓe nden ka gandal, woɓɓe tinnaare maɓɓe nden ka doole ka jihaadi, woɓɓe tinnaare maɓɓe nden ka haqqille e wawgol feere e wawgol haala. On o wonɗe yewtude fii mum hannde on tuma si darso gasoyi en fof en ndaara e taw e kanko Allah no okkimo goɗɗum ko ɓe sahabaɓe luttuɓe ɓen heɓaali. Kanko kadi o ƴetti ɗum ɗon o walliri l'islamu heɓiri doole sabu muɗum. aray ko Nu'aym ibnu Mas'ud ko noon o wiyete rajulun ya'rifu anna al-harba khud'a. o Nu'aym ibnu Mas'ud o ko neɗɗo annduɗo wondema gere ko janfodiro. Si yimɓe ɗiɗi ɗon haɓude koɓe janfodira e woni. Nu'aym ibnu Mas'udin fatan يقظ الفؤاد المعي الذكاء خراج ولاج لا تعوقه معضلة ولا تعجزه مشكلة. o ko sagata mo ɓen annduɗa haqqille mum no fini moƴƴa, o wa ƴoyre makko nden kadi no jalbi tal, ko annduɗo naatirɗe e yaltirɗe, ko ɗuuɗuɗo naatugol yalta, mo ɗuuɗi naatugol yalta hare o anndi naatirɗe ɗen e yaltirɗe ɗen. Huunde kone satti hunde kone satti haɗatamo o heɓa feere ka o rewnana nden hunde ɗen. Kala ella no tiiɗiri woni o tiiɗiri, kanko heɓanayi on ella ɗon laawol ka o rewa. Moodila e muskila ko hunde wootere nden tigi tigi. Ajuse e awa ko kadi ko hunde wootere nden ko tafannunu fil luga, wayde ko mutala deftere nde waɗira. Maana o heɓata ko inneten kon probléme o ronka yaltirgal. Mo mari haqqille ka o rewata ha o yaltira. يمثل ابن الصحراء بكل ما حباه الله من صحة الحدث وسرعة البديهة وشدة الدهاء. yimɓe sahara hiɓe anndira pino miijornono, goɗɗo eɓɓanamo lorrugol mo, o waɗa hiila o sorto hara o anndaali honno o sortori. ɗum ɗo fof ko yimɓe sahara ɓen no Allah no okkori ɓe piiji. ɗo emi feƴƴude ɗo hami yejjita yimɓe jannayɓe ko innete kon sociologie ilmul ijtima, hiɓe fottani wondema nokkure ka aaden woni ɗon battina e makko, ka haqqille wo, ka cellal wo, ka miijo o. ɗum waɗi ɓe innay yimɓe jibinaɓen e désert, ma yimɓe jibinaɓe e daande ndiyan, ma yimɓe jibinaɓe hoore pelle, ɓeɗo fof ko yimɓe marɓe tasa ko wiye muutiɗo, miijotoɓe luggina miijo, ko yimɓe lugginoɓe miijo. ɓe miijitoto moƴƴa, ɓe faama e piiji heña. Fii hon ɗum sa fini bimbi a fonti yitere a ndaara ha ala ka woni hattoyde. sa tawi ko hoore fello hoɗuɗon a ndaaray ha muutoyo, haqqille maɗen aray kisan ko honɗum woni toninto.
wonɓe kadi ka takko bahre ɗo kadi sa daari bahre o a yiyen ha tonin to haqqille ɗe mi fuɗɗo ɗum miijitade ko ɗum woni tonin to kono noon kadi yimɓe désert ɓen kamɓe kadi ɓe yaha ɓe yiya ko woɗɗi amma aaden foore ma aaden wonɓe pitaji ma aaden hoɗuɓe e dande ndiyan so fini bimbi fof ko pitaji donc yiidere nden ala yiide ka woɗɗi sakko miijo ngo yaha ka woɗɗi angal yi'ugol ka woɗɗigol no adda ha on tigi tawa miijo ngon ala muutoyaade joni noon yimɓe saharaɓe hari ko yimɓe wuurunoɓe si ɓe fini bimbi ɓe haynoto ka muuti sa yehi kadi ha hewtoye nokkel kaari a hayni ko tonin ton kadi hay hunde alama kalude enen ɗo joni ɗaya ɗo joni ha nokku go hewta nokku go tawa hay fus ala yeeso ma ko pelli molanangue donc ndaara honno feƴƴirta ɗum ko wona ayaji goɗano woni yewtude ko yimɓe sociologie ɓe woni wolde sa taskike noon no wawi battinde moƴƴa haara eɗen andi piiji go ko noon wonirta walakinahu kana sahiba sabwatin wa khadina mut'atin kana yanshuduhuma akthara mimma yanshuduhuma inda yahud yathrib kono e hoore ɗe haqqille ɗo mari fof ko haada yiɗnoɗo fijudaru si innama sabwa e haala arab yani haara ko aada ukkotoɗo e weeli piiji welɗi naata piiji ko waɗa ko faala waɗowo ko faala mana yaray e waɗa e piiji ɗin fof kala ko welata ɗum waɗe ala mabade fi ɗum joni noon kadi e hoore ɗum ɗo fof si innama khadin ko rafiq mana ko himo wondi kala ko wiyete welo welo a tawa ko kamɓe wondi hakke ma ko yiɗi welo welo on kanko e welo welo sikke ko ɓe jaatigi ko winata qarine muta sinama qarine muta mana oɗo wowti hunde nen ha wasi joni ko kamɓe ɗiɗo jibindinama ko kamɓe ɗiɗo hoddi nokku ngutu oɗo ko yiɗnoɗo fijundaru moƴƴa kono fijundaru makko ɗum ko ɓurno ko ɓuratamo welde gon si o yeehi ka alyahudiyankoɓe ton ko toon o ɓurata heɓde welo welo ko faala ko welo welo ko faala kon ka alyahudiyankoɓe o heɓata fa kana kullama taqat nafsuhu li qaynatin aw hafa sam'uhu li watarin shadda rihalahu min manazili qawmihi fi najd wa yammama wajhahu shatra almadinati haythu yabdulu almala liyahudiha bisakha'in liyabdulu lahu almut'ata bisakha'in akthar hari tuma kala o faala nande hito yimowo welɗo dande ɗum innete qayna yimowo welɗo dande ko qaynatun tuma kala o faala nanude hito yimowo welɗo dande ma himo faala nande garlol ɗum woni watar garli welɗi ko hoɗete kon ma ko ɗum annete kon tuma kala o faala nande ɗum o iwayno ka hoɗo maɓɓe e nder leydi Najd o yaara Madinatul Munawwara so hewti toon ko o jon jawdi o itta jawdi buy o jonna alyahudiyankoɓen yoɓe ɗaɓɓan mo wela dande en wowɓe hoɗude ko weltinamo o yoɓa buy fi yoɓe weltimo buy saha yani ko okkugol hara limata wa min huna faqad kana nu'aymun kathira at-taraddudi ala yathrib hari ko ɗum waɗi sabu ɗum ɗo waɗi ha tawi himo yaha madina toujours o yewa najido ara madina wathiq as-silati biman fiha min al-yahudi wa khassatan bani qurayza hari himo mari sabuji moƴƴi hakkunde makko e yimɓe madina ɓen o mari madina toon sabuji e weldiɓɓe e huwodiraɓe moƴƴa tentini alyahudiyankoɓe bani qurayza ɓen ولما أكرم الله الإنسانية بإرسال رسوله صلى الله عليه وسلم بدين الهدى والحق وسطعت شعاب مكة بنور الإسلام كان نعيم بن مسعود ما يزال مرخيا للنفس عنانها
ɓayde noon Allah on teddiniri neɗɗanke on fof bani adama on fof Allah teddini bani adama on fof sabu nullugol o nulaaɗo meɗen sallllahu alih wa sallam adda ka diina goonga e peewal ɗum waɗi ha jalbi e nder jooli makka ɗin no annoral islamu on jalbi e nder jooli makka ɗin fof on saa'i hari no ayma bun mas'ud kañum no fontani wonkihum mum ko no hentinani wonkihum mum kon fiyo kon fiju fiyo waɗa ko faala e mana kaari kala ko wonkiken wi yo waɗu haray mo o innata o wakkilo to waɗa ɗum woni arkal inan ɓe mana si goɗɗo harino haɓɓuno ngeloba mamo haɓɓuno nagge o firtage so tawi goɗɗo no sanu no mbeewa ma baali o firta si ɓoggol ngol iwi ga dande haray en yeehi kanko kadi kala ko haɗayno wonki kin innugo wata mi waɗa ɗum ɗo wata mi waɗa ɗum ɗo kanko feyno o saa'i ɗon hade mo huntani wonki makko kin ɓoggol mo itti ɓoggol ngol few wonki kin waɗa ko faala fa arada an iddin aljadid ashadda al-i'rad khawfan min an yahula dunahu wa duna muta'ihi wa ladhati ɓayru diina kan ari tigi tigi o ɗurni diina kan o hucci few o woɗɗiti diina kan woɗɗitande sattunde kadi ko honno waɗano ɗum ko kulol wata ka diina wonu hakkunde makko e ɗi welo weloji ɗe o wonno heɓude ɗi welo weloji ɗe o wonno heɓude beere e rewɓe e gimi e gami so naati ga diina ɗum ɗo fof accitete tawi noon o wakkilaki accitude ɗiɗo piiji ko ɗum hanno o naata ka diina ثم ما لبث أن وجد نفسه مسوقا إلى الانضمام إلى خصوم الإسلام الأدداء مدفوعا دفعا إلى إشهار السيف في وجهه kono neɓaali tawi no alhaali on fewnori noon e leydi ndin tawi o tawi hoore makko jooni o pooɗama o naɓama o tawtugol ayɓe l'islamu ɓen ɓurɓe sattude ngaygol islamu en tawi jooni be o tawta ɓen o pooɗama o nawrama toon himo ɗum ɗon himo waɗira ɗum ɗon hoore wona e faale makko o pooɗa o naɓa e mum o ƴetta o naɓa e mum tawi hannde kadi be o ƴetta kaafa o daro contre l'islam o tawi sa'i on ko ni fewndori jooni لكن نعيم بن مسعود فتح لنفسه يوم غزوة الأحزاب صفحة جديدة في تاريخ الدعوة الإسلامية موندي أيب الإسلام إن هانيند غزوة الأحزاب دنيند ودي تنهور مكو إنك ديرول كسول إن تاريخ الدعوة الإسلام ديرول كسول hari ɗeɗi ɗin gonga mbawi ɗe ñobbi dañande o fontani hoore makko ɗerol kesol golɗon ɗerol wona fi makko ɗum ko fi da'wa on fo fi da'wa ko nulaɗo addi kon fof wa khatta fi hadhihi safhati qissatan min rawa'i qisasi makayidi lhurub ɓayde o fonti ngol ɗerol ɗo o windi e maggol ɗo qissa ɓurɗo qissaji gere ɗin labeede qissaji gere labaɗi ɗin fof tawi o qissa mo woni wadde ɗo daññande imo jeeya e ɓurɗi labeɗe ɗin daññande qissatan ma yazalu yarwiha التاريخ بكثير من الانبهار بفصولها المحكمة والإعجاب ببطلها الأريب اللبيب o qissa ha joni tariha o no fillade makko no fillademo e hoore hara jama on fof no ngalɗi honno kanko Allah wownanimo ɗum ɗo hoddo Allah wawrimo ɗum ɗo jama on fof no ngalɗi ko honno oɗo wawide ɗum ɗo si goɗɗo innama arib labib haray ko jon hakkille yaajuɗe jon hakkille yaajuɗe ولتقف على قصة نعيم بن مسعود لا بد لك من الرجوع إلى الوراء قليلا سيدة فالا فامود أو قصة من فالا يوتد مالو بي يلتتدا بوري سيدة أنتم ننسي فتودا ناتو دير قصة فقبيل غزوة الأحزاب بقليل هبت طائفة من يهود بني النضير
في يثرب واتفق زعماؤهم يحزبون الأحزاب لحرب الرسول عليه الصلاة والسلام والقضاء على دينه فقدموا على قريش في مكة وحرضوهم على قتال المسلمين وعاهدوهم على الانضمام إليهم عند وصولهم إلى المدينة وضربوا لذلك موعدا لا يخلفونه. أدو غزوة الأحزاب أن سيدة أنو لبي جمع اليهود ينكوب بإيون مدينة عند قبيلة بني النضير بإيوي دون بيهي بمو بندير جماجي في حبقول نلا صلى الله عليه وسلم في رئقول الإسلام بإمي بأري ها بهوتي مكة بيدي هوري بقريش ينكوب ɓe rerɗini ɓe moƴƴa fiyo ɓe aru ɓe haɓa julɓe ɓen Quraysh haɓidino e julɓe ɓen Badr hiɓe anndi ko feƴƴi ɓe haɓidino e maɓɓe Uhud hiɓe anndi ko feƴƴi joni noon hari buy e maɓɓe tigi tigi hannde kadi faalaka haɓidude e julɓe ɓen immagol ɓe alyahudiyankoɓe Madina kawtal ɓe nulaaɗo on sallllahu alih wa sallam are feewno ɗo si on ari en wawaymo min fodi on min tawtay on si on hewti Madina min tawtay on joni halden fotten ñalande mi haldi ɓe fotti sa'i nde ɓe ɓeya iwrata Makka ɓe ara Madina wonɓe Madina ɓen kayen kadi murta tawta ɓe fof maɓɓe ɓe hundano laaɗo e julɓe ɓen ثم تركوهم وانطلقوا إلى غطفان في نجد arabuɓe go kadi joginoɓe doole wiyeteɓe Ghatafan ɓen ɗon ko sengo nano Makka dow ma sengo honno e ndelan funnangue Madina seeɗa sengo ley seeɗa hari ɓe ɗuuɗi ƴeewi janoɗen on tuma hari ko Yamama ley to e Makka e Madina e Najd joni noon e Makka nulaɗo dog raɗama ko ɗon woni capital ngal tigi doole ɗen ko ɗon woni Madina ko jama hum tosukun dogguɓe e seeɗaɓe natuɓe ka dina woni ɗon ɓe fodi ɓe ɓayde noon ɓe yeehi Najd fa atharuhum didda al islami wa nabiyihi sallllahu alayhi wa sallam ɓen ɗon kadi ɓe ƴuuni ɓe e hoore nulaɗo sallllahu alih wa sallam ɓe añini ɓe l'islam on fi yoɓe arɓe haɓa l'islam wa da'awhum ila istisali din al jadidi min juduri ɓe ari ko ɓini koyen aru ɓoren ka dina ka daƴƴe ley itten dina ka gila ka daƴƴere ley yani ko honɗum woni daƴƴere dina kan ko nulaɗo on so tawi joni nulaɗo on ala hannde kadi ala ko julɗo go walla goɗɗum fi l'islam aray ɓoren ka dina ɗo sina ɗum ka dina ɗo no ari bonnalngol en nafaji men ɗi marɗen ɗo ɗi wa asarru ilayhim bima tamma baynahum wa bayna Quraysh e haalani ɓe minen min yeehi min yiidi e Quraysh min faamodiri e maɓɓe min haldi ñalande wa ahaduhum ala ma ahaduha aleyh wa adanuhum bil maw'idi al muttafaqi aleyh ɓe fododiri e maɓɓe kamɓe Banu Nadir Banu Qurayza e ɓe Ghatafan ɗo ɓe fottani ñalande ko ɓe fotodirno e yimɓe Makka ɓen ɓe fotodiri e ɗum e ɓeɗo kadi ɓe haalane ɓe ñalande e haldande nden kharajat Qurayshun min makkata bi qaddiha wa qadidiha si innama qadd wa qadid bi ma'na ko fuu mooɓa fof mooɓa yani kala inneteɗo oɗo ko mokoba e sarene ma ko gaynowo e haaju e sarene ma ko kelɗuɗo e sarene fof mooɓi wa khayliha wa rajiliha si innama rajil huna wona rijil ko rajil mana seppoɓe joni khayliha ko waɗɗiɓe pucci rajiliha ko seppoɓe
بقيادة زعيمها أبي سفيان بن حرب متجهة شطر المدينة. أبو سفيان أرديبه بفكة مدينة. كما خرجت غطفان من نجد بعدتها وعديدها بقيادة عيينة بن حصن الغطفاني. ɓeɗo kadi ɓe iwi najde ɓe mooɓi ko haɓirte kon fof doole maɓɓe ɗen fi waɗgol guere on fof ɓe fokkitiri madina ko uyayna tubnu hisnin ko on ɗon wonno hoorejo maɓɓe on nden ñande. wa kana fi tali'ati rijali ghatafana batalu qissatina nu'aym ibn mas'ud. nu'aym ibn mas'ud no jeyano e ɓen yimɓe ghatafan iwruɓe najde argol haɓanu laaɗo sallllahu alih wa sallam himo yeeso jeeya e yeeso ɓen. فلما بلغ الرسول صلوات الله عليه نبأ خروجهم جمع أصحابه وشاورهم في الأمر فقرر هذا الزحف الكبير الذي لا طاقة لها به وليقف الخندق في وجه الجيش الكثيف الغازي. ɓayɗo nulaaɗo humpitama awa Ghatafana iwri ka iwrata, Makka iwri ka iwrata. ɗo on julɓe ɓen fof felliti ɗum ɗo mi wata dartade ɓeɗo innugol en dartoto ɓeɗo haɓe nge maɓɓe wawata. Salmanul Farisi radiallahu anhu o addi feere yoɓe jasu ngol gaawol wiyetegol Khandak. mi sikki mi yewti on fi maggol ɗo laaɓi buy yewti on fi maggol ko fanɗi o ko telemma 1 kilométre e feccere kono tigi tigi ko ɓuri gon no yehi 3 kilométres. junni maggol on yanji maggol on ko telemma 4 métres e seeɗa mana puccu wata diwde few. luggendi woɓɓe no eɓɓi ko métre 3 e feccere, woɓɓe no inni ko métre 4 e feccere. mi yewti noon ɗo tawno hara ɗum ɗo joni ko entreprise halfina jasugol ɗum ɗo soodayno machine ji buy soodayno kadi camion je buy adayɗe leydi ndin himɓe nokku ngu ɓayɗen andi enen ɗo jasugol 4 carré honku no andi ko ɗum kutata. kono Allah subhanahu wa ta'ala walli ɗum ɗo laati e nder balɗe seeɗaje en yiltitoyto e mum. ɓenni joni ɓe jasu gaawol ngol jasa e hoore sattende molanade e yahuɗo Madina landata ko si jasugol gaawol Madina no metti fi metta fi ko marto e biire ko marto e biire fof ko ɗuma na leydi ɗatunde ɗe yuufuri ko pete. ما كاد الجيشان الزاحفان من مكة ونجد يقتربان من مشارف المدينة حتى مضى زعماء يهود بني النضير إلى زعماء يهود بني قريظة القاطنين في المدينة وجعلوا يحرضونهم على الدخول في حرب النبي صلى الله عليه وسلم ويحضونهم على مؤازرة الجيشين القادمين من مكة ونجد. ko adi ɓeya hewtude sera saare Madina nde mashariful Madina ko sera saare ne wiyete kono iwru ngu Makka ngun e kono iwru ngu Najd wurimɓe hewtali ko sera saare Madina ha tawi hooreɓe Banu Nadir ɓen ɓe immike ɓe yehi ɓe yiido e hooreɓe Banu Qurayza ko alyahudiyankoɓen hari ko pecce 3 wonno Madina ko Banu Qaynuqa e Banu Nadir e Banu Qurayza. Banu Qaynuqa ɓen ɗon ko kamɓe e nulaaɗo atti koɓɓude ɓen kaka tumbere saare woni. Banu Nadir kaka sera saare mana ko quartier ma commune e nder saare nden ɓe woni kono ɓe ɗumani seeɗa. Banu Nadir nuɗede hade kamɓe ɓe woɗɗiti kadi seeɗa kono fof mum ko saare wotere nde. Banu Nadir yehi ka Banu Qurayza ɓenni hey e ngaal en fof ɗen hani jonnidirde juuɗe min heeɓi laawol
no walliniren o e leydi min yiidoyi ɓe makka ɓen min famodiri hiɓe arde min yiidoyi e Ghatafan min famodiri hiɓe arde joni enen kadi nder ga jonnodiren juuɗe si ɓe ari tawten ɓe si ɓeya iwri ka yaasi enen en iwri nder ga juuɗe ɓen ala ka ɓe hisa few en wawa ɓe فقال لهم زعماء بني قريظة لقد دعوتمونا إلى ما نحب ونبغي ولكنكم تعلمون أن بيننا وبين محمد ميثاقا على أن نسالمه ونوادعه لقاء أن نعيش في المدينة آمنين مطمئنين وإن قويدون دوكم نوويل أمين كفالي أمين كيلا أمين kono hiɗon andi enen e Muhammadu ɗen haldi ahdi wondema ye en ɓuttinanmo hara en ɗaɓɓitalimo o acca enen kadi wonen ɗo e hoore hiɗen ɓuttini hiɗen hisi wa antum tadruna anna midada mithaqina ma'ahu lam yajiffa ba'd hiɗon andi ndaha windiraka kan hakkunde meɗen e makko ka kaydi ndaha kan yoorali taw neɓali ko winda neɓali ko winda heɓali duuɓi 10 telema duuɓi 5 mana hewtali ka goɗɗo inna men yeggitino neɓali hay seeɗa wa nahnu nakhsha ida intasara muhammadun fi hadihi alharbi an yabtisha bina batshatan jabbara وأن يستعصلنا من المدينة استئصالا جزاء غدرنا به oyi meɗen tigi tigi meɗen huli meɗen maapi meɗen aani si tawi ɓe o gere waɗi Muhammadu e yimɓe mum ɓen fuuli wata ɓaade ɓe yana e hoore amen ɓe yana e hoore amen ɓe wara men ma ɓe lorra men lorra moolanaɗo ma ɓe muula men few sabu komin jamfi ko haldama fottama kaydi waɗama on tigi do waka bonnutude ni konko halda ɗo attiɗo bonnutude wara o jamfi lakinna zu'ama bani nadir ma zalu yughrunahum bi naqdi al ahd wa yuzayyinuna lahum al ghadra bi Muhammad kono banu nadir yawɓe makka yehi Ghatafan ɓen ɓeeɗa wona yahudiyankoɓe quraysiyankoɓe wona yahudiyankoɓe Ghatafan wona yahudiyankoɓe joni noon ɓe inna min ronkali quraysh min ronkali Ghatafan wona onon al yahudiyankoɓe musidɓe amen min ronkata ɓe yewtiɓe ɗon ɓe yewtiɓe ɗon ɓe yewtiɓe ɗon ha wa yuakkiduna lahum bi anna da'irata sataduru alayhi e ngal o foolete anndaɓe no mari doole hoore leydi ndi fof ari fotti e hoore makko ɗo e ngal o foolete o wawoyta wa yashudduna azmahum bi qudumi l jeychain l kabirain tuma ɓe yewtiɓe o ɓinna toon yejjuto wona o noon tun ɓe makka ɓen no arde Ghatafan no arde woton hulu immoɗen daroɗen en fof darande wotere waynodiren e oɗo فما لبث يهود بني قريظة أن لانوا لهم ونقضوا عهدهم مع الرسول صلوات الله وسلامه عليه كدوم بيوتي بدون ها بيانوي يهيك كتب السيرة كونغو دي بيوتي دين تيجي نو ويندا كون بيولو وإني معدني ما بحر ها هوتي يعني كونوا مأمون دودي وبحر oya wo ko wonɗa ala haalande ɗo kon ko haala ko parñitte ɗe ala ndiyan wonɗa wolande min parñitte ɗe ala ndiyan maƴƴay ka ya suwoɗo wawa kono hay sintere saƴata ɓeɓe wonɗa addude ɗo e pusɓe gaynata o ini mi haalanima ko baharu mi addama wona kunu no baharu ɗuɗiri noon ko noon konu gon ɗuɗiri oya inni guukonu ngu wonɗa wolde ɗo no wayi o parñitte ko fettata kon ko asama dow hara ndiyan saƴata ɓe yewto no windi ka kutubu sira so yehi toon a yiyen idan ɓayru ɓe firti ahadi on wa mazzaqu sahifata allati baynahum wa baynahum on tuma ɓe addoye kaydi ni
ko haldano kon ko nula winduno jonni ɓe kon e seeki kaydiri ni wa a'lanu انضمامهم إلى الأحزاب في حربه فوقع الخبر على المسلمين وقوع الصاعقة بنو قريظة توي توتي بنو النضير ومبن كندر يورو بن غطفان يورو بن نجد قريش يورو بن مكة يوني بوني هند ووتر كجول بن ننو ونم اليهود ينكوبه وندا بن فيرتي أهل yani e maɓɓe sikke farñitere sa'iqa ko ɗum yiyete farñitere sa'iqa haala kan dari ɗon feƴƴen ɗum noon joni aren حاصرت قريش حاصرت جيوش الأحزاب المدينة وقطعت عن أهلها الميرة والقوت فعظم الكرب على المسلمين واشتد ɓeyɗo ɓe ari ɓe Madina joni noon ɗon andi yimɓe saare ɓen toujours koye hoore yimɓe fulawaɓen ɓe wuuri enen Conakry ɗo yo Allah dandu laawol ngol fermede 36 ɗo e ñamata hakko putte e ñamata hakko bantara e ñamata ñamakure e ñamata basalle e ñamata hay fus ala ka saare ɗo sino deƴƴi ɗo joni ko sabu ɗiɗo piiji fof no woodi si sakuji maaro addama honno tigi addama ka baton ɗo jippinama si tawi mafeji ala iwrude ka l'intérieur to ara leydi ni fof min minoto nde wotere ɗum mana yimɓe saara nden ko hoore yimɓe fulawaɓe wuuri yimɓe fulawaɓe gari ko hoore yimɓe saara ɓen hoolori joni noon ɓe ari ɓe sokki saare nden hunde natata hunde yaltata ɗum noon kadi satti e julɓe moƴƴa wa sha'ara rasul salawatullahi wa salamu alayhi annahu waqa bayna fakkayil adu nulaaɗo ɓe soyi tigi tigi e nga Allah on ɓe woni hakkunde mekkekke ayɓe ɓen mekkekke ɗen eɗen anndi ɗo jooni ngalano ley ngalano dow si ɗe fotti ɗo ko taƴugol joni nulaaɗo ndaari tawi hannde kadi kamɓe julɓe ɓen ɓe woni hakkunde mekkekke ɗen Ghatafan e Quraysh no is ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izaghat al absar wa balaghat al qulub al hanajira وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا سورة الأحزاب معنى هاري تيجي تيجي أنجل بمابي بلغت القلوب الحناجر معنى كل أنجل بين عاد النهولي بين ما كون ينكو ديوا تكون فايدا دي صورت توني دي يانو حكي ما كو هولي كلهم بفيون دي نون نيان فقريش وغطفان معسكرون قبالة المسلمين من خارج المدينة بيدا نو يسو جول بن غدا غاونغول وبنو قريظة متربصون متاهبون خلف المسلمين في داخل المدينة جوني بنو قريظة انو باو قريش انو يسو جول بن نو حكونde ثم إن المنافقين والذين في قلوبهم مرض أخذوا يكشفون عن مخبآت نفوسهم hande kadi noon naafiq en ko wonno e saare nden kon mi faalaaka utilisede e woɗen wolude gaaɗin kono wonɓe tigi tigi contre nulaaɗo on sallllahu alih w sallam wonɓe contre nulaaɗo ɓe ka nder saare kamɓe kadi jooni ɓe suusi par ce que doole iwraniiɓe cenɗe ɗen fof sabu iwrugol doole ɗen cenɗe ɗen fof hande kadi jooni ɓe suusi feññinde ko huleno feññinde kon aɗa doole ɗen arde hande kadi ɓe fuɗɗi yaltinde pehe maɓɓe bonɗe ɗen wa yaqulun kana muhammadun yaiduna bi an namlika kunuza kisra wa kaysar wa ha nahnu alyawma la ya'manu alwahidu minna ala nafsihi an yadhhaba ila bayti alkhala'i li qada'i alhaja poroto ko ɗo muhammadu wonno fodude men ɗo wondema allah udditanay men leydi faris udditaname leydi rum mi jawle kisra ɗen e jawle kaysara ɗen fof allah waɗay ɗum e juuɗe amen ko ɗum o wonno men wolande hino noon hande ka fewndi ɗo mokko ba suusata immade yayi hay ɓaawo hoggo wata yahude feendo ɗo poroto foɗari mere
hande goɗɗo wata yaade ɓaawa hoggo ɗon goɗɗo sino faala huntude haaju mum ma huntude duhol ala ka o yaara sabutugol sabutugol summa tafiqu ثم تفقوا ينفضون عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة إثر جماعة بحجة الخوف على نسائهم وأولادهم وبيوتهم من هجمة يشنها عليهم بنو قريظة إذا نشب القتال وير بسبوتها كما بنو تنفي بهرن وده جماعة أرى ɓe wayno nulaaɗo jooni nulaaɗo mi ka ɓeygori amen nden minen ko minen hikkori e banu Qurayza an newnanen men mi yaha min heɓano min dartoyo toon wota ɓe ara ɓe yana e ɓeygoreji amen ɗin nulaaɗo no anndi ko fenande ɓinna yahe ɓe ara ko fenande fus koye ɓe ɗuytu doole julɓe ɓen warna ɓerɗe faalanoɓe wakkilinoɓe walgol jihaade ɓe ɓerɗe ɓen ɗon ɗe maaya suusina ayɓe ɓen to yoɓe ɓeydo wakkilade sabu julɓe ɓen no ɗuytade toon haɓoɓe ɓen ɗuytike hatta lam yabqa ma ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam siwa bid'i mi'atin min al-mu'minina sadiqin nafiqun fu sorɗi hooti akkili nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam e temeɗɗe seeɗa e julɓe gomɗinɓe ɓen tigi tigi وفي ذات ليلة من ليالي الحصار الذي دام قريبا من 20 يوما لجأ الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلى ربه وجعل يدعوه دعاء المضطر ويكرر في دعائه قوله اللهم إني أنشدك أهدك ووعدك اللهم إني أنشدك وعدك أهدك ووعدك يندقو إن جماجي بيبي huttitiɓe ɓen tawi sabu ɓe huttitinuɓe ɗon ko yahata balɗe nooge e nder ɗi jemmaji ñande go nulaaɗo sallallah alih w sallam immi ɓe tori Allah du'a ul muttar kande yewtino du'a ul muttar Allah subhanahu wa taala jaɓay mo haysi ko keefeero du'a ul muttar on sarti ala ɗon han peewal ma ɗuma du'a mazlum e muttar Allah subhanahu wa taala jaɓana ɓen tigi joni noon nulaaɗo immi Allah mi torikima faabolan noon faabo ngo fodunoɗo alan ngon Allah fodanno a faabotolan Allah mi torikima fodore ma nden laatinanan fodore ma nden Allah mi torikima laatinanan fodore ma nden Allah mi torikima laatinanan fodore ma nden ka nulaaɗo gayna e noon torade ɗum كان نعيم بن مسعود في تلك الليلة يتقلب على مهاده أرقا كأنما سمر جفناه فما ينطبقان لنوم إن الأنجم دون تي نعيم بن مسعود أكون كأوني تو himo ka o waali ɗon himo waylito oɗon ko wawde ɗanade sikkay gite ɗo honnoydele ɗumaji makko ɗin ko fema eno feŋaaɗi nokku goo ɗi wata memminade hakke ma o ronku wawde ɗanda o ronku wawde ombude gite summira on ko wana ko mismar yani ko ƴettugol feŋa ha gayna jogo ɗon ha satta ken tawi neññande o ronku wawde ɗanade kanko Nu'aym ibn Mas'ud fa ja'ala yasrahu bi basarihi wara an-nujumi sabiha ala safhati as-sama'i as-safiya wa yutilu at-tafkir وفجعة وجد نفسه تسائله قائلة ويحك يا نعيم وجودي وميجتي وندارة كود موجة هوري أسما دو وندارة أسما أنكو هنتني كونكو بلوري بوني فايدة وميجتو اندركو وميجتو كون تون دونك ادون wonki makko ki landitimo kodi jan yo Nu'aymu aborrama yo Nu'aymu aborrama ما الذي جاء بك من تلك الأماكن البعيدة في نجد لحرب هذا الرجل ومن معه هن إتما كمؤن نجد تو كوؤدي تو أرغل حبا أو غوركو كن إتما تو أدما حبغل أو
innaka la tuharibuhu intisaran li haqqin maslub a arali haɓugol o sabu hettugol ko jattano haqqe jattaɗo oɗo yahali najide kam mon to jatti on haqqe mum hiɗa ari hettugol mo aw hamiyatan li irdin mawsub o yahali toon kadi o ƴetti to rewɓe o addi ara inna joni ko yottanagol ɓen rewɓe ɗen wa innama jiita tuharibuhu li gayri sababin maruf ay mike kama ari ha ɗo haɓugol mo ko sabu tigi tigi ala ko adduma kon an sa min yitiki an o anno aymu a ala sabu wo ko adduma a jokki tum woɓɓe argol haɓam kono on ala sabu wona jawdi ma o ƴetti wona rewɓe mon o jatti wona hay hunde ko nande sifa ɗi piiji ɗo téléphone addu téléphone ayaliqu bi rajulin lahu aqlun mithlu aqlik an yuqatila fa yuqtala aw yaqtula li gayri sabab ene no hanani neɗɗo jon haqqille wano ma ɗo immota o yaha o waɗoya gere o wara ma o ware hara wona sabu hay hunde an yuqatila fa yaqtula aw yuqtala li gayri sabab no hani way haka ya no aymu a borrama yo no aymu ko kanko ko wonki makko ki woni mo haalande ɗum ما الذي يجعلك تشهر سيفك في وجه هذا الرجل الصالح الذي يأمر أتباعه بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى كن فوما أرجل يتكا فما فيوتنا أو نتلو موجو وندو حالان دي جوكو بمو بنفو يقول لتر نندل موجر جيكو أكرغل بديبه أكرغل بديبه وما الذي يحملك على أن تغمس رمحك في دماء أصحابه الذين اتبعوا ما جاءهم به من الهدى والحق كهن فوما يتقول لهم بانغو ما نغوال توفا قلت بي صحابة بمكو دو برمنا بي تنبنا بي ولم يحسم هذا الحوار العنيف بين نعيم ونفسه إلا القرار الحازم الذي نهض من توه لتنفيذه غوميجو مكو دو e koko woni yewtude hoore makko ɗo ka wonki ta ƴaali nde yewtere ɗo sina goɗɗum ko faala wadde o miijiti ha o wini joni mi acciri miiji joni mi waɗay goɗɗum mi accini miijagol hannde kadi oɗo toñalan o toñagal an o tampina musidɓe an o mamima jawdi an o waɗa langa fus joni noon mi haɓiramo fi hon ɗum ko jaabitoto kon hay fus ala ko mi haɓiramo joni noon ɓayri o bonnalan o waɗalan hay fus joni noon simi haɓima haɗa ko hon ɗum mi toña e mo woni joni noon ɓayri ɓeɗo fof noon ari haɗa ɓeɗo fof ko wonɓe toñudemo joni noon ɓayri min komi goto joni bemi mi waɗa goɗɗum joni be mi waɗa goɗɗum koko woni wadde ɗo wonɗe yewtude tasallala Nu'aym ibn Mas'ud min mu'askari qawmihi tahta junhi dhalam wa mada yahuthu al-khuta ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam o multi hakkunde konu maɓɓe ngun tumbere jemma non andi kuran ala on tuma o multi tumbere jemma o suuɗi o gundi o ɗaɓɓiti ha ko honto hewtoyta ka nulaɗo woniri ɗo o eti o hewtoyi o tawi falamma ra'ahu an-nabiyyu alayhi salatu wassalamu ma'ilan bayna yadayhi qala Nu'aym ibn Mas'ud jemma ɓe hayni himo ara goɗɗo no ara tummere jemma ɓayɗo o fewtiri argol tele maɓɓe min ene ko Nu'aym ibn Mas'ud qala na'am ya rasulallah inni komi قال ما الذي جاء بك في هذه الساعة كنو أدما فين له تمر جمة فين أوجره قال جئت لأشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبد الله ورسوله وأن ما جئت به حق
وأرد فيقول لقد أسلمت يا رسول الله وإن قومي لم يعلموا بإسلامي فمرني بما شئت كون عندما ينعم أو سائدو mi aru seedi tagol wonde mo reweteɗo ala si wona allah mi seedi to an ka jiyaɗo allah ko anulaɗo makko mi seedi to ko adduɗa kon ko goonga o watti ɗon woni nulaɗo hey mi silmi kono yimɓe am ɓe gooto andali jonno yamirelan kala ko faala ɗo fa qala alayhi salatu wassalam innama anta fina rajulun wahid فاذهب إلى قومك وخذل عنا إن استطعت فإن الحرب خدعة sinula oyni nolaɗo yamirelan ko hon ɗum mi waɗata goɗɗo men wawi min yaade yahu taƴanalan hoore o yeeyen tubno hesni hoorejo mon Ghatafan on taƴanan hoore makko nen addanalan haray jama makko on fof huuli ɓe doga ɓe yilto kono no laaɗo na ɗum waɗi siɓani so waɗoy ɗum ɗo no gasa kanko tigo wata hisoyde ɓe inni hey ko an ka a gooto mana wata haɓoyde yahu bonna hakkunde yimɓe ma ɓen ton yahu warna ɓerɗe maɓɓe ɗen waɗa yeddotiral hakkunde maɓɓe e bonna miijoji maɓɓe ɗin sabu o gere ko janfodiro alharbu huda an e goɗɗo fuɗɗike piiɗotata henno ɓuccima faami ma o ŋatima ma o ni sima ɗo ɓaydo ko gere hande kadi piiji ɗi fof no udditi joni ɗon ɓe nulaɗo yahu ɓayde ka gooto a wata piirede kaafa yahu bonnana lan hakkunde maɓɓe ya adda sikke mo ɓe sikkito oya mo ɓe hula oya ya waɗanala ɗum noon qala naam ya rasulallah wa satara ma yasurruka inchallah woni no laaɗo mi jaɓi o yiye ko welata on si allahu jaɓi o yiye ko welata on لا مضى نعيم بن مسعود من توبه إلى بني قريظة وكان لهم من قبل صاحبا ونديما ويالتي كنولا دون وفكدي تمر جمع دون ويها وهيوتو بني قريظة أدو hande hadi ko jaatigi maɓɓe ko kamɓe hiiridata nadimu yani ko wondeteɗo quraydata laqad araftum wuddi lakum wa sidqi fi nushikum ono yo banu qurayza pelletti ɗon andi miɗo laaɓani on pelletti ɗon andi mi wolanayi on goonga fa qalu naam fama anta indana bi muttaham inhi an on a sikkitaka minen min sikkitakima few fa qala inna qurayshan wa Ghatafana lahum fi hadihi alharbi sha'nun gayru sha'nikum oye Quraysh ɓe wonɓe arde ɗo e Ghatafan alhaali maɓɓe on ewgere ɗo nanda e alhaali mon on ono fa qalu wa kayf wona honno qala antum hada albaladu baladukum wa fihi amwalukum wa abna'ukum wa nisa'ukum wa laysa bi wus'ikum an taharjuruhu ila gayri onon ko jeeyaɓe ka saare ɗo jawle mon ɗen ɓiɓɓe mon ɓen sonnaɓe mon ɓen fof no ka saare ga newanaki on ka dogon yalton ka saare ɗo yahon nokkugo si wuli on wata dogude yalto yaron nokkugo si wuli wa abna'uhum wa nisa'uhum fi gayri hada albalad ɓeya to ɓiɓɓe maɓɓe rewɓe maɓɓe jawle maɓɓe ala ɗo few no e leydi woɗɗundi wa qad ja'u li harbi muhammad wa da'awkum li naqdi ahdihi wa munasaratihim alayhi fa ajabtumuhum
ɓe mika ka woɗɗi ɓaari ɓinni on tawtuɓe haɓugol mouhammadou on firti ahdi on tawtiɓe joni noon ɗon haɓude mouhammadou fa in asabu najahan fi qitalihi irtanamuhu si ɓe heeɓi laawol no ɓe warira nulaaɗo ma no ɓe waɗira jihade haa ɓe foola nulaaɗo ɓe wakkilo wa in akhfaqu fi qahrihi aadu ila biladihim aminin si ɓe haɓidi e nulaaɗo ɓe wawalimo ɓe heɓali laawol ɓe huccita ɓe hootaga leydi maɓɓe fus waɗataɓe wa tarakukum lah on tuma ɓe accida on noon e nulaaɗo fa yantaqimu minkum sharra intiqam on tuma nulaaɗo on yetto ko janfiɗon mo kon yottande bonde sino yewtede ɗo fi nulaaɗo ko dawla wona yewtede fi mum ko dawla on ɓe janfi ko dawla on ɓe faala liɓude joni noon dawla on noon si goɗɗo ari inni o liɓa e dawla on ñande dawla on heeɓi doole o accatama wona ka woni ɗon ko dawla wonde yewtude siko na ɗo wondema ko nulaaɗo no naata yalta ko dawla wa antum ta'lamuna annakum la taqata lakum bihi idha khala bikum hiɗon andile onon e makko so on heddodi on wawatama onon e nulaaɗo e sahabaɓe son luttidi on wataɓe dartade qalu sadakta wallahi a woli gonga noyim a woli gonga faman ra'ayu indaka joni few jammen minen hay mi miijitaki ɗiɗo piiji fof joni few janimen fa qala arra'yu indi alla tuqatilu ma'ahum ألا تقاتلوا معهم حتى تأخذوا طائفة من أشرافهم وتجعلوهم رهائن عندكم وبذلك تحملونهم على قتال محمد معكم إلى أن تنتصروا عليه أو يفنى آخر رجل منكم ومنهم feere annde min waton tawtuɓe hawre nden few haa ƴetton yoga e hooreɓe maɓɓe jogoɗon ɓe ka mo on ɗo ɓe adda hooreɓe maɓɓe go'o ɓe ana wasi ɓe tigay ɓe woni ka e juuɗe mon ɗo ɓe wona e juuɗe mon ɗo fiyoɓe jonnu on garanti wondema ɓe dogata ɓe accida on e nulaaɗo ɗum ɗo si hooreɓe maɓɓe ɓen no jogaga sabu hooreɓe maɓɓe ɓen ɗum ɗo waɗe haa ɓe daro haɓɓugol nulaaɗon sallallah dogata hay goto suuɗotako ɗum yani fa qalu asharta wa nasahta a fewji ala ɓanimen riɗi ثم خرج من عندهم وأتى أبا سفيان بن حرب قائد قريش وقال له ولمن معه يا معشر قريش لقد عرفتم ودي لكم وعداوتي لمحمد onon yo Quraysh hiɗon andi laaɓonira ko woni ko hakkunde men e giggol hiɗon andile kadi komi anñi Muhammadu kon hiɗon andi ɗum ɗo ka walaqad balagani amrun fa ra'aytu haqqan alayya an ufdiya bihi ilaykum nushan lakum ala an taktumuhu wala tudhi'uhu anni o wi mi humpitike goɗɗum fi mo on mi taw ko haqqe mo on e an yomi armi sowndo on ɗum ɗo mi hollita on fi laaɓal ngol ɗon kono e hoore on surraylan wona yo wowlan goɗɗo wona yo andin goɗɗo komin wowlani on fa qalu laka alayna dhalik min jonnima haadi min wolanta goto ko an wolan men ko honɗum fa qala inna bani quraydata qad nadimu ala mukhasamatihim li muhammad bani qurayza ɓe wonɓe madina ɗo ɓe ninsi few ko ɓe firtudono ahadi kon kamɓe muhammadu ɓe ninsi ɗum hande wa moyɗo mo yafaka fa arsalu ilayhi yaqulun ɓe nuli ha e nulaɗo ɓe nuli e nulaɗo
nulal ɓe wi inna qad nadimna ala ma faalna modi men nin siko ko men firtindi ahdi wa azamna an nauda ila muahadatika wa musalamatik joni men ninsi men faala men arta men wonta ka men wonno ɗon ka haldi fotti meɗen mo ɓe yo laaɓan oya ɓuttinana oya فهل يرضيك أن نأخذ لك من قريش وغطفان رجالا كثيرا من أشرافهم ونسلمهم إليك لتضرب أعناقهم ثم ننضم إليك في محاربتهم حتى تقضي عليهم فأرسل إليهم يقول نعم بإن نلاد أن هذا هورما كمن يتتا مكو باب قريش مكو باب غطفان هذا كوهو بمبه men ƴettaɓe men jogoɓe junngo e junngo men adda haa men hewtiriɓe men jonne ɓe yamiraaɓe daaɗe maɓɓe taƴe walline e leydi on tuma an onon julɓe ɓen e menen banu qouraysa min immo men haɓen luttuɓe ɓen si tawi ɗum no hawranma seede men tuuɓi men faala e moƴƴintin ko ɗum men faala hollirdema seede men e moƴƴintinin o inni ɓe nuli ɗum e nulaaɗo awa nulaaɗo jaabike awa mi nani mi jaɓi ko ɗum o haalani qourays wonnema ko ɗum ɗo banu qouraysata nuli e nulaaɗo awa nulaaɗo jaɓaniɓe fa in ba'athat lyahudu tatlubu minkum raha'ina min rijalikum fala tadfa'u ilayhim ahadan si banu qouraysata inni hiɓe arde ɗo yoɓe yaadu e makko baɓe moɗon ton oton jaɓu dey hay e gooto woton jonnuɓe hay e gooto andi o haalani ɓeeɗo yoɓe aran woɓɓe o haalani ɓeeɗo woton jonnu hay e gooto fa qala abou soufiana ni'ma alhalifu anta wa jusita hayra moɗi ko sifa ma hani huwondirede mo a jarama ثم خرج نعيم من عند أبي سفيان ومضى حتى أتى قومه غطفان فحدثهم بمثل ما حدث به أبا سفيان وحذرهم مما حذره منه أريك ديك غطفان وحالني أبو سفيان كون ونما كدون دو بنو قريظة إبي أو سيبي إمني وبي يون يتو دو مكو بابي ko yaha madina toon tawoyaɓe toon woto jaabu few haɗa hannde e daratu ɗo fiyen darsu on waɗen taaliqa seeɗa inchallah fi par ce que haray waɗoygol taaliq on tuntun haray no fanɗani darsu on joni en gaynitoyto darsu on ɗo inchallah waɗoen taaliq e nder koko wona yewtere ɗo hada wa sallllahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ok hara en jarni musidɓe meɗen en gaɗatoɗe e weltanike ɓe fota en torki subahanahu wa taala yo allah on huntanɓe haajuji ɗin toon uddita arsigueji ɗin reena pittali ɗin fof fewna zurriyaji ɗin waɗa barke maɓɓe allahuma rabbi sallam ala sallam Sergio, why?